matai fuin yasani karwa rakwawat watek. Ti kanau ciring na ni Yesua inanau naso rarwa sui kakarwana macinanau jam karwan nadang akang inado macis ngenailia mangananau no mapasaria ciri-ciring na niya mataduto. Unimanak ta kami ngaran si Yohaniam amyendo pamemtengan. Mamiring na uvari ni Kristuam, uri ni panuwi na su macinanaw dia, mangiya maci siri-siring di Yesu. Maning sirajam, manwa himu ni panci ni Yohania mayi, no naman pa nanalaun. Maniring si Yesu do ni tuwi ni Yohaniam, angi kamu pancenji Yohani wo nyuni macita kanu nyuni mamiring. Doi ada kapakacita rananu ni mavutta tahu. Daka pakalam rananu ni makasapa tahu. Yada kapia rananu yung malabyab sukulita tahu. Daka pakamiring rananu ni matelea tahu. Daka vi rananu ni mawak-wak ataw. Daka pa kamiring ranaso mapasaria ciri-ciring no ipanguyung-uyud dataw. Umano yung jake na jimi karwaso na kemam tiyap yauri. Mangira na sirawu ni tuwi ni Yohaniam ipancina ni Yesu pari na ni Yohanido arwataw. Manyiring diram nukang inyo nukakwa kumala si Yohanido, kabuan no niya kawan nutawam, sinudang manginyo amiringan. Manwa ni panci si Yohania tudap liplin sununed, manwa nyo mangi citaan no miyayub so apiya ayo bataw, tau miyayub ranaso apipiya ayubam, amyan sirado bagi nupan yusirngan. Iko ngunyo yang idudang. Manwa nyo mangi citaan no panuinuiwan naso ciring niya mataduto. Kupa ciring dinyam manuyong uri. Amnak-nak menyo. Ta ya mapawurya kanu panuinuiwan naso ciring niya mataduto. Iyaran nam yamiyan so yamungan ija yadum ket dosuiso. Wo ciring dudangam cita palawu yaku tuwina umwad-wado raranganmu. Ukui panci jinwam ya buwu tawunu kakwa makarap si Yohani. Ya wara si chay kwayam ya nama iray-iray ni mabubugna tawudo italamurung na niya matadutwa kani Yohanian. Ni Mindano kapangananaw ni Yohania nakatu ngayon niya si chay kwayawu nakapiyuyu ba macikaw pedo italamurong niya mataduto no tao do nakatira kuno wuyuyat na unibat kandano panuyunuywan na so ciring ni ya matadutoa kanimuyisem ni miminsira makalabat so italamurong na niya matadutur. Si Yohaniwu ni sikudan narana. Nusiani nganyo ciring da ani malabat dam manuyung kakmani idiya ni Yohani amai. Amiringin yuan piyan ninyo dununid nyo uriyan. Manirang pajira si Yeswam ikungu pengengayan ko so tahu si chay ko ay. Siruram akmi kana miyalalam do rara naman chino. Ipiyan wanood naman ninyom kanyo di maganam. Naman nam lavyam kanyo di lavi. Maisiyo aniyam jangan nuto makatako. Duka nakenakam na siya matadutwa kanu jing yub susaki. Suni pancen dan niya rumyak.
Ya kenan na ni pamnekan na niya matadutwatawam kukuman aku kayup. Amnu kamu manir ngam ya matutunan ya mayuyupin. Aya macira verdo mapi variso deiki ngatawa kano mairaratan na tao. Kamu teneng nanya matadutwam manuyunga may tutudo makranya tao. Nukana ngam niuya na utaw do pichiliyan na. Ani makasita siya mapivariso mapiro kabavari. Tajida ngaruyu pirat nanda. Manyirngam inyuran na tao do kelasin. Akado pisaitam tukan yung makasyan. Tao ni mavari kujinyo do dangam. Nunjimien pawurido tayara kado situnam jabu kajida ni mamlisan so nakema kumarudo pirarat nanda ami akanyo jimam jis tukuna macita ngayon jinyam no maratang wararuna no pikapya pinpinan na niya matadutus tawam makdekdeng pawu Wiya-wiyan na ninyo kano ni pasing singkad nasu tao do tayara kano situn no kakwapa. Inyuran na tao do tiyapay no ngam manua di pansiw kapakaranis nyo tinga to. Jabu ka din nyo kasando kararatana. Do kanima kasitan nyo so mapiro ka ba vari kwa. Amno ni pivari kudo sotomam ya bukan balinas kusira. Am kupacing jinwam no maratang wararuna no piwiyawiyan nanya matadutuam makdekdeng pau wiyawiyan nanya kano ni pasing singkad nasu tau do sotoma no kakwapa no kanangama nyiring siyeswam muama apa nyising dutingat tua kanu karawan kui sari jimu tamu ni beng do mapakat teneng atau arwawari kamu kapat wu syado ya mapu busu nakem datau muamadoto tahu akmarana sangam mungani dunaknakemu manyiring pasi Yesu jiram Yama miminu mica madadayana nanyituru jaken niyama. Sunai ka bunu tawa maka teneng jaken. Tasiyama u yama ka teneng jaken. Anakna. Ya buat tawa maka teneng jiyama. Taya kena kanuni pamnekanku maka teneng jak. Sui ka bunu matar katawa maka tenengja sija kamua ya marik na kanu ya ruswada dua tau ta ieu pawan kuinyu ala penyu bariku inarainyu yakun tau nakem kwam mapanad nadso nakema ji makariyariyak nusik makamusangam manuyung kamua kiga pawansuk katahu-tahu. Ukui na naujinyam jasalita pangurayenyu. Ukupaanuanan jinwa barayam jasalit.